بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك
نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بدار النعيم والنجاة من عذاب الأليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى أفضل الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدينا الكرام أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mga katautay manghuran hitukbal tani fa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iwan pamudji sin masi-masi yari papiagbubus niya kato taniyo in ni'mat kabuhi amu in hamung haya pakita niyo huminang karayawan ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hikasung sin kasamnangan taniyo sin darajat taniyo adlaw gana-gana sarta demikian masi-masi in waktu yarikatu taniyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga makasaan pardusahan na hinang na yari pa in ni'mat kabuhi masi-masi piyagbubusin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sawab yato mga katautay manghuran na ayaw kita ni magbati laul amin pakayon in ni'mat kabuhi ini pahinang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala huminang sindakan lumayo sin pianglangan magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya di tani mahinang susun diya sin mga manusia di itakato taniyo siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala alam Quranul Karim ginisan tiragbusan sin mga pagsusun sin mga manusia yabutan sin ajal nila sin kamatay nila wala sila nakapagtawbat dahil nga pardusahan nila po Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan piyariala kita ni mga katautay manghuran sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hakatan kamian mahuli niya mga katautay manghuran balhulmat kinikita waktu rin ini sugpatan tanyo in pangadjian tanyo limaray amo in kya pangadjian tanyo in tungod sin hukuman sin magkikita-kita iran sin magpakita-kita sin gaib harum ini mga katautay manghuran although siya sabot tanyo in kailan ng mga alamat sin pangadjian limarayat to na ganapan tanyo atawa sampul na untanyo in mga alamat pangilahan sin mga magkikita-kita ini kakasisin saitan sabab karena mga katautay manghuran malagbo
in katitipuhan nila ini, malaggo in kamudaratan nila pamahadjana, sabab karena na namamakay sila sin ilmu sihir, amunalong ta ilmu saitan, hasupaya hipanipu, hipangakal pamahadjana. Dahil nga sabab yato mga ulama kaniyo na wala nagbati laul, biyaktul nila in mga kakitab-kitaban mga alamat pangilahan sin mga tao ini, amuin mangakal mapanday, sabab kapandayan nila mga katautay manguran, aun na rin kanila na usalun hidarang in Quranul Karim, batlaw niya in piyapa kay tawal ini Quran, sumawa bang mo tayong huran marayaw, di kahatian bang uno in piyag sitsitan atawa piyag basa-basa haras-haras mattuat-to. Demikian dengan kepandayan nila karena pangakal pamahadjana in sila guru nakapangadji, daya sabab yato supaya makawa nila in pangandul sin mga tao magpaubat kanila na ini mga katao tayo manguran, subay hati yung tanyo in mga alamat ini, hasupaya di kita niyo makalamod dahil ha kakahinang nila amuin hinang makajulja na dunya akhirat, sabab karena intiag bahasa magpuputika-putika, magkikita-kita sin ghaib, amuin nagdadawa makaingat siya sin ilmu ghaib, pakaradyaan susungon upama niya isirin masawa ko atawa pila indijiki ko atawa uno-uno na pakaradyaan susungon ilan sin pakaradyaan ni maray wayroon nakasakop na yung mga tao ini nagdarawa makaingat sin ilmu ghaib, nalaw sin baginda ali yung mga tao ini wayroon dapyag agan ilan sin tao sihinan na mamakay sin ilmu saitan, naw sin baginda ali radiyallahu an hikaupat amiril mu'minin al-kahinu sahir, in magkikita-kita magpuputika-putika sin ilmu ghaib, sahir na mamakay sin ilmu sihir, amunain ilmu saitan. Was-sahiru kafir, in sahir namamakay sin ilmu sihir, kafir dahil hakabtangan sin baginda ali radiyallahu an. Hangkan na mga katao tayo manguran, subay kita ni umanid dahil nga mga tao ini hasupaya kita niyo malapas dahil nga kangian biara nila, sabab karena in kakahinang nila ini hinang kakupuran, hinang kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda sinni nila mga katao tayo manguran sampai siabot sila Allah subhanahu wa ta'ala halom Quran hasuratun nisa ayat kay mantag isa parman sila Allah ta'ala alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Parman sila Allah ta'ala wala mo kita ya Muhammad pangasubo litajib amuin di kakakaw maajaib ya Muhammad sin mga sila kia hanugharaan
Kiyarihilan sila suku panghati dahil nga ilmu kitab Taurat mga Yahudi. Di ka maajaib, wala mo kakakita in mga sila kiyarihilan sila suku panghati dahil nga kitab Taurat. Pag ubusin hinang nila, yu'minuna bil jibti wat taghut. Magkaharag sila pajibt in jibti tiapsiran sinambuk alim si mga tabi'in hi Sa'id ibn Jubair rahimahullah in jibt amuna in sahir kimakaharag sila pamanga tao nagdara ilmu sihir wat taghut ilan sin taghut nawi Sa'id ibn Jubair rahimahullah in taghut dahayat ini amunin kahin amunin magpuputika-putika magkikita-kita sin ilmu gaib siyabot alam Quran yanan sila taghut iban na sin katan ibadah ni ghairillah pag-ibadat madugang ng Allah subhanahu wa ta'ala pagsirik lamod din niya pagyamin taghut ini iban sin hukmun bi ghairi syar'illah magpahukum kau habukon hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala lamod na pagyamin taghut na in magkikita-kita magpuputika-putika lamod sila nawi Sa'id ibn Jubair rahimahullah hambuk alim dakula sin mga tabi'in in taghut amunain kahin magpuputika-putika magkikita-kita sin ilmu gaib sawabin tao ini na sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab tunggal dahin Allah ta'ala makaingat sangat makaingat sin ilmu gaib alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada palman sin Allah ta'ala in Allah ta'ala sangat makaingat terus makaingat sin ilmu gaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada na wayron piya ingat niya hang sulag siyo-siyo sin ilmu gaib ini wayroon tiya tampalan niya sin ilmu gaib ini hang sulag siyo-siyo illa man irtada min rasul buat malaingkan siyo-siyo raing napi sin Allah ta'ala day nga mga rasul karena inya mu'jizat sin in sila matan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala na wayroon na mapuasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi atawa rasul dahil sahabat siyo-siyo in nagdaawa in siya makaingat sin ilmu gaib in siya lawi Sa'id ibn Jubair rahimahullah taghut siya sabab karna na siya kuto niya in ginhawabaran niya pa Allah ta'ala sa kaula-ula makaingat na isab siya sin ilmu gaib ya sin Allah ta'ala taghut dakula makataw tay manguran saitan manusia demikian kafir siya sabab karena namakai siya sin ilmu sihir wal iyadu billah ito sangingi mga manusia ini makataw tay manguran in mga tao na mamakai sin ilmu sihir atawa ilmu saitan dia ini matarbilang sila dengan mga saitan manusia sabi mga saitan na kataw-tay manguran na dua in klase niya in bahagian niya syayatin al-ins wal jin saitan manusia iran mga saitan jin among di pagkakitaan nain sila ini mga kataw-tay manguran hatat kala na makay na sila diya nila na nagkasilasa nagbagay-bagay in mga kasaitan-saitanan jin tarbilang sila lawi Sa'id ibn Jubair rahimahullah day nga mga taghut saitan manusia nagsisirik ba Allah ta'ala
nagtatag-ipon pa mga jin, maduway ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na ipangadyan tani mga katawtaw ng huran, mga alamat sin magpuputika-putika, sarta amo na yung mga sila inibagay sin saitan. Hoon mga katawtaw ng huran, bagay sin saitan, sarabin sila ininasabot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Unilaki Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wal kuhan kana yakunu li ahadihim al-qarin min asyayatin. In magkikita-kita, magpuputika-putika, in kaaunan nila na aun panin nila, bagay-bagay nila dahil nga mga saitan jin. Now ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yukhbiruhu bikathirin min al-mughayyabat bima yastariquhu min as-sam'. Amuin manuisoy kaniya sin mga pakaradyaan ghaib, amuin natakaw, natungok sin saitan jin hataas langit, sin masa wayroon pa naraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin makapanungog pa yung mga jin pataas langit, ampa sila manaog, mari pa makakasi nila, magkikita-kita sin ilmu gaib, ampa nila hiyakas-hakas. Wa kanu yakhlituna sidqa bil kadib, nabang aon kinugdan hambuok, sabab yato sin natungop sin mga jin hataas langit. Sumarawa kaya pangadjian kami nagita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nialamura ninambuka yato kasabunnalan, inambuok kinugdan tukuran yato, kaya lalamuran lari hanggatus kaputingan. Wal iyadu billah, hangkan na insara tanyo na nagdaaktod kato tanuin papaanibon day nga mga tao ini diyan. Sabab in mga tao ini na sangi ni manusia, sabab karna diya nila nagkasila sa in kuntara, amo na in mga saitan, amo na in siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halawang Quranul Karim, innahum ittakhadu syayatina awliya min dunillah. Bunaltod in mga sila ini mga manusia nagsirik pa Allah ta'ala, nagkupur biya na sin mga tao magkikita-kita, magpuputika-putika, biya nila nagkasilasa, hinang nila awliya kakasi in mga kasaitan-saitanan, maduwa indang Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katawtay manguran, in lando sin kakahinang nila inigayan. Nangkan na insyaallah subhanahu wa ta'ala tagnaan tamu in pangadjian, amo in lang tatungod sin mga alamat sin mga taong inigayan, hasupaya kita nyo makaanib, sabab karna lando tuod malagong kamudaratan nila inigayan. Hapag-arama, hapag-iman, sarta kabuhitan nyo, sabab tumtumon tanyo nakalamod, hapito makajulja na dita si Rasul sallallahu alaihi wasallam papaniwang kapo tanyo, ijtanibus sab'al mubiqat, tinggalin niyo, anibin niyo, yung pito makajulja na, panaglaan pagsirik pa Allah ta'ala, pagsakuto. Hikaruan niya as-sihir, amo na in pagpakay sin ilmu sihir, na in tao magkikita-kita, magpuputika-putika sin ilmu gaib, wayroon da piag-ahan ilang sin tao magsisihir-sihir. Dahil nakabtangan sin Baginda Ali radiyallahu anhu. Pamadnaan mga katawtay manguran alamat
Bangtan niyo ini katilasan hatao nagdaawa batin siya mangungubat biyayan sabab in bangsa taniyo na matari mga parakala dia inugyan matarian dahil sin matupa hospital doktor biyayan nabiliga na ilang karimba-rimbahan dia mga maas-maas na matari sila sin mga kuwak doktor lang kabiyahan atau mag ubat-ubat biyayan mga bay-bay na ini mga katao-tao manguran bangsa upamay pangubat nila ba't nakaagad baturan sara sinallahu ta'ala dia sinindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mga tawal dahil nga Quran dahil nga mga sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hindo niya mga tawal na niniwirun salla sumagawa bangsa upama nakakuha na sin had dia na sin mga alamat ini nanisan pa dia diin pagputing nila but in tawal nila yung tawal Quran bangkita mo mga alamat ini anib kaw sabab in iyon na ilmu saitan na mga katao-tao manguran kahut na yan panagnaan alamat mga katao-tao manguran subaitan yung aniban alamat sin magkikita-kita kakasisin saitan yas'alul marid an ismihi wasmi ummihi asuhuhun niya ingan sin tao na sakit atawangan sin ina atawa mga kakampuan nakitaan yung mga katao-tao manguran bangtan nyo usalunin akal tanyo biyayan uno in connection sin sakit ilan sin ngan sin ina niya matay na kakampungan uning connection ito ilan sin ngan sin tao na sasakit ay ikaw na naangkan na mga katao-tao manguran alamat panagnaan bang dia ini nahantang anibi buwa na kaw in iyan ilmu saitan na mga katao-tao manguran ikaruan niya ya'khudu asaran min asari marid mislat saub wa ghayra dalik kumawa siya mangayo siya patao na sa sakit uno-uno na kapanyapan diya na sintamun ataw sublay salta yato pa yung buhok biyayan na hantang yato sindi mga pangubat nila yung galib-galiban dahil ini nakakataw-taw manguran wayroon connection pasakit di mato wayroon connection alamat sin ilmu saitan mga katao-taw manguran anibi ikato mga katao-taw manguran ahyanan yatlubu hayawanan bisifatin muayyana liyadbahahu wala yadkuru smallahi alayh mangayo yan patao na sa sakit nikira binatang uno-uno na susumbayon manok magpara manok ataw asang pabuno sa tuwang pasumbayon na in pagsumbay ito mga katao-taw manguran buko na hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno yato ipaglabot niya pa jin ipaglabot niya pa jin diya ayan mga katao-taw manguran in kaaunan sin mga tahot inigayan ng Sa'id ibn Jubair rahimahullah magkikita-kita sin ghaib kakasisin saitan sumbayon niya yato bukunangan sin Allah ta'ala ipaglabot niya pa jin nabiyan mga katao-taw manguran aun waktu indungo yato ipahid niya pabaran sin tao na sa sakit wal iyadu billah na kato tani mga nagbaraawa bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala wajib tuod umanig daw mga manusia dia ini hinang nila sabab karena misan tali-taliyon tanyo na malumni in mga kakahinang dia ini dia yan yung kaaunan nila mga katao-taw manguran
Hikaupat mga katautay manguran, kitabatut talasim, magsulat sinabiyayan, hauno-uno nabiyayan, pabuhos ya to, di mo kahatian, hindi mga drawing ya to biyayan, building naka, batu-batu atau mga bituin biyayan, huruf, mukatta'a, ain, ba, ta, di mo kahatian maksud. Waliyadu billah. Hariyan mga katautay manguran, alamat ini, anib kau, alamat sinin tao nagdaawa bat mangubat yan, pangubat day nga ilmu saitan, nagkakasilasa, nagbabagay-bagay ibang jin, waliyadu billah. Hariyan yung kaunan nila mga katautay manguran, magsulat-sulat, hindi mo kahatian unuwain mga drawing yaon. Kamaumuan huruful muqatta'a, alif, ba, ain, waliyadu billah. Wairun ma'na. Nabiyan nakatautay manguran. Hikalima niya, tilawatul azaim, wat talasim, ghairul mafhumah. Mamassa, sin uno-uno na tawal, di mo kahatian. Magsit-sit-sit dan doon. Maghiral-hiral sin higad simud, basa ang Diyas sabihan. Kapandayan Quran basa yan. Sumagawa bang mo, tinungan mariyo di mo kahatian, naunin di mga piyag, haras-haras. Ngayon iyan mga katautay manguran anibi. Sabab, piligdo na yan. Iniyan alamat, ilmu saitan. Pagsirik na yan di mga tawal Diyas sa ito. Sabab bang Quran na kahatian, matampal yan yung Quran, bang matang Quran, matarang, bang matang Quran yung biasa yan. Sabab sin, masawara ko man matarang in Quranul Karim bang basahon. May naktal-aktal sin mga tao ini dia yan, magkikita-kita, di mating tawal nila hakas-hakas dia yan. Naman mo sumunod yan, Quran. Yung kailangan Quran yung pagkuhan, pronounce niya yan. Waliyadu billah. Di misan makatulid yung pagyan ng Quran. Quran lang niya yan, Quran. Na lumukay kalay na namin lugal doon doon na kuhan yun. Masuk pa sanggali. Nabihan mga katautay manguran, ikaunong, i'ta'ul marid hijaban. Dihilan niya intao na sa sakit, hijab, turong, atawa madto, habol, tiyatampanan, diutok diyan. In aki, ayaw mo ini ukaba. Di mo ini manjari ukabon. Ipatasadya na yung mga parakala niya, mga katautay manguran, misanin, pakaradyaan din niya, bang aun dihil kayo mo, uno-uno na, tiyatampan na ng paripaw kab kayo mo, mag-suspicious na kaubiyayan. Mag-hawal-hawal na ko, hanggaw na ko, ada kala mga bumbagyayan. Nain sila inilari rin ha bumbagyayan. Giutok diyan, giukot. Sinhabol na ka, atawa turong, atawa sulban, ayaw mo lang na ukaba. Hiri pataw na sa sakit. Na yung mga diya ini, hinang mga katautay manguran, sin mga tao, basa mangubat, alamat sin kakahinang pagsirik na mamakay sin ilmu sihir. Amuin hiyaram kato taniyo sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Hikapito mga katautay manguran, alamat ya'murul mariba bi ayyatazilan nasa fatratan zamaniyah. Daakon niya in tao na sa sakit, amuin lumayo na abing hamahadjana, lumayo na abing mga manusia, fi ghurfatin la tadkhuluha asyams. Amuin tunggal-tunggal sadya siya, halong bilik niya, sartain bilik yaun malindum, wairuun di kasilakan suga,
wal iyadu billah. Kita ang mga kakahinang nila ini mga katao tayo manguran. Dako ning tao na sa sakit, layo na ako din nga mga tao. Malugay masa. Yadlawan biulanan. Salta dahil na dya kawalang bilik mo di pagkasilakan suwa. Wal iyadu billah. Wa takunu mazlama limuddati 40 yawman aw aksar. Inlugay kapatan adlaw atawa lari pa kapatan adlaw. Wala siyaman liman yusabu bimarabil waj'. Lari niwa na tuod incubdan sin sakit stroke mga katautay ng ulan. Amo in namatay na inhansipak pamayduan niya biyayan. Wa fi hadhihi tariqa tahayya. In hantang sin pag-urat biya mga katautay ng uran. Tahayya. Tahayyo niya mga katautay ng uran. Hati niya pag-preparation. Preparation sin amuin pagsud sin jin pataw na sa sakit. Pula-pula mo mga katautay ng uran. Daako ng tao na sa sakit, layo kaw day nga mga mahadya na. Sa taday din na dya kawalong bilik mo, kapatan adlaw, malindong, di pagkasilakan sura. Nain ini mga katautay ng uran. Ngaw sin mga ulama, ini preparation sin pagsud sin jin pataw na sa sakit. Pagnana niya to hajjiya. Hati niya bisita lang niya yan, bisita yan. Aun mamisita kayo mga waktu yan. Namo natin ilmu jin, saitan, sumud na pataw na sa sakit. Waliyadu billah. May tao na sa sakit yan, na mamaya to yan kaulian. Nahangkan na malabbuin kamudaratan nila ini matao din diya mga maawi-awi nila. Sarab nasususab yan in family dali kay maraya kaulian diyan na mga kataw-taw ng hurani na akamatan mo jukup diyan bang kita ni mabaya mag-ubat diyan tawal na jukup tawal dahil nga Pangindusin Nabi alayhi salatu wassalam ilang Quranul Karim di ikakupur kato tanyo na amuin baud tanyo ang padapon mga biyaing hantang pag-ubat na inini makasirik mga kataw-taw ng huran. Makalungsad sin pag-iman. Misan na kau kaya ulian din diya dunya sa upama biyayan. Sa simud na kayo mo injin. Pagpatay mo. Siksa sin Allah Ta'ala magtataka dapinal ka jahannam sa sin. Nagsirik kau, nagpupur kau pa Allah Ta'ala. Timaud kau sin hinang saitan dia ini, hinang sin tahut dia ini. Wayroon da. Nasudin problema. Kaya ulian kau rin dia dunya sin sakit mo sa upama. Sumarawa insuun mo adlaw akhirat siksa maulul sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiyan mga kataw-taw ng uran. Inyatu alamat ikapito. Alamat ikaw mga kataw-taw ng uran. Ahyanan yatlubu nila al-marid alla yamassa ma'an limuddatin muayyana takunu 40 yawma. Aun waktu pangayuon niya pataw na sa sakit ayaw umusal, ayaw kumampot tubig. Halawm ka patanadlaw wal iyadu billah. Hati niya malayo na din nga pagsutsi, malayo na din nga pagsambahayang sa buwayron na pag-ail wal iyadu billah. Kita ni nga kataw-taw ng unan inaktalakal si mga tahot ini hangkan na yung Sa'id ibn Jubair rahimahullah hambuk alim dakula sin tabiin tiapsiran ni pagyanong tahot ayat sinallahu ta'ala amo na yung magpuputika-putika magkikita-kita sin ilmu gaib na mamakay sin ilmu sihir kakasisin saitan. Kita ni mga hantang sin pagkuan nila pag-uwat nila ayaw mamakay tubig wal iyadu billah. May maksud at wayron na pagsambahayang namo yan hantang sin saitan kabayaan niya. Innama yuridu syaitan
ayyuqiya bainakumul adawata wal bagda wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah. Dahil nga mga salagbo-lagbo mission sin saitan, impaganan kamo dahil nga sambayang 5 waktu. Namo na ini, hangkan nang giyanganan siya, saitan manusia, tahut. Nabiyan mga kataw-tay manguran. Hika siya mga kataw-tay manguran, yu'tal marid asya yadfanuha fil ardi aw yada'uha fi manzili. Dihilan niya intao na sa sakit, uno-uno na kapanyapan, salta dakon niya, kubulan law niya haluwal niya ini. Waliyadu billah. At awalaw niya, tao alaw niya, halaw bayi mo. Na, para kala, dakula mga kataw-tay manguran, aun waktu law niya, hukot diyan, bagbut alaw niya, halaw bayi mo. Na in mga ini mga kataw-tay manguran, tali-taliyon tayo na sadya, gayud sin ilmu saitan na sa uning connection, pasakit tayo, iran sin pagkuhul sin kapanyapan. Wal iyadu billah. Ganda ka uminom na ka biogesic biyayan bang masakitin umo. Safe na mayan. Ngayon lang tabi ang biya mga side effect niya. Lang sin commercial. Dahil sin madto ka pa mga sila ini. Daakon ka sinhinang pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkuhul panyap. Wal iyadu billah. Hikampo mga kataw-tay manguran, yu'tal marid awrakan yahrikuha wa yatabakhar biha. Dihilaning tao na sa sakit, katas, pag-uusing katas sa tudakon niya ipapasunog. Unang hinangunab abuyat to sing katas, hinangon niya na perfume pamaranan niya. Wal iyadu billah. Hinangon niya na yato, ipagsapo niya pabaran niya, perfume niya biyan. Wal iyadu billah. Nabiyan mga kataw-tay manguran, in kakahilang saitan biya ini. Hika ang putag isa mga kataw-tay manguran, ahyanan yukhbiru sahir al-mariba bismihi wasmi baladihi wa ghairi dalik. Aun waktu magpakitang gilas magtuloy magkikita-kita biya ini biyan. Hiwaita niya magtuloy ingan mo, mayroon pag-asumo. Hiwaita niya banghaw no kaw nakahula. Hiwaita niya bang pilain laong kalwalga mo. Unuin kakahinang mo. Hiwaita niya magpakitang gilas magtuloy. Ba't in siya makaingat sin ini mo gaib. Wairon pag-asumo. Na uno ini mga kataw-tay manguran. Uno ba ini mga kataw-tay manguran? May tayat to kumugdan sa upama biyayan. In sabab niya mga kataw-tay manguran, sabab in katan kita niyo ini, aun nasadya, limbang tanyo jin, saitan, amun na nasat kato tanyo biyan. Maghuhubat kato tanyo huminang mangi langgal sarap Allah Ta'ala. Limbang tanyo yan jin, saitan, di kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katan anak Apo Adam. Amun nasadya in Nabi sallallahu alaihi wasallam in limbang niya jin, saitan na nagbalik Islam. Simud paara may Islam. At walang si mga ulama, wairoon simud paara may Islam sumaga di na makaraos manasat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang paadapunin kita niyo ummat si Nabi alaihi salatu wassalam aun nasadya limbang saitan jin amun na nasat kato tanyo. Na amuyat to manuisoy taamuin tao na mamakay ilmu saitan amuin magkikita-kita gaib asuhun sin kakasin niya jin in jin limbang sin tao na sasakit wal iyadu billah hangkan na kaingatan niya sa biyayan in biyata sinallahu ta'ala sifat sin mga saitan jin yuhi ba'dum ba'ba mag transfer sila sin amuin kabtangan kailan sin kanya pa kanya sumagawa zukhrufal qawli hurura kabtangan malimo malingkat sumagawa katitipuhan katan sab kaputingan
Waliyadu billah. Namun yan mga katawtay manguran, in sabab may taon wakto, magpakitang gilas magtu'y kaingatan ingan, may nunukaw. Mang tao malaming pag-iman, atawa di niya kaingatan in hukuman sarap biyayan, batin inisirik na magbilid magtuli. Ay, kaunanaw no. Maka-ajaib lang, maingat lang ni mag-ubat yan. Kaya tukuran lang yung siungan ko, may kanang pa kami nagkita adlaw yan. Ilan kaya ingatan niya hawin ako naglula. Na insarabit mga katawtay ng huran, ayaw ko matipo. Jin niya, dia nagbisara, injin saitan mo. Hangkan na niya kaya ingatan. Naam pa mga katawtay ng huran, in makajinjinan, biyatal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin, makapanuot pa sila pataas langit. Hawak po diak ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, magpasampay sinaaga na Islam, sarta magpaturon ng Allah ta'ala kanya Quranul Karim, totally di na makapanuot in mga saitan jin pataas langit. Di na sila makapanuot, di asin mga nakaunayat to. Sabin ini, pagparihala sin Allah ta'ala paagama niya. Pagparihala pa Quranul Karim, ang hindi natod kalamuran sin mga kasaitan-saitanan jin. Ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasuratul jin, dua ayat ini mga katawtay manghuran, dita sin mga ulama, dua ayat ini namakali sin pagdaawa sin mga tao magkikita-kita sin ilmu gaib, namamakay sin ilmu sihir, ilmu saitan, batin sila makaingat sin ilmu gaib. Dua ayat ini namaktal kanila sin daawa nila yato. Hawak to narakin Nabi alayhi salatu wassalam, totally di na makapanungok pataas langit in mga saitan jin, di asin nakauna magkahinang nila. Parman sila Allah ta'ala sampai nasabot ang suratul jin, kiyabtang sin mga jin, wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muniat harasan syadidan wa syuhuba. Binalto din kami bang kami umatikat manungok pataas langit, sin suy-suy, sin pakaradyan, pajaton sin Allah ta'ala rendi agumi, bang kami dumatong na matto. Umatikat na kami sumulay manungok, pawajadnaha muniat harasan syadida. Kabaakan namu, kakitaan namu, hipo, mataud mga malaikat, makukusog, jaka, hataas langit yaon, subhanallah. Wasyuhuba, damikyan, yaon, nakasabdiya, in batu kayo, dahil amin bato kayo, ipamilo kanila diyan, ay siyo-siyo insaitan jin, umatikat sumuot pataas langit. Hipanino kanila, aming pagkakitaan tanya wakturun bulakaw. Nang kanabi natod sila makasuok. Sampay kaya kabtang nilay karwa ayat, wa anna kunna naku'udu minal maka'ida lissam'. Bunal ko din kaunan na mo nakauna na aon din doon tampat na mo halangit. Nakalingkod kami makapanungok. Nakaunayat to. Wayron panarakin Nabi alayhi salatu wassalam. Pamay yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Naisiyo-siyo in manungok biyayaon. Naraak ng Nabi alayhi salatu wassalam. Aun na kumugdan kaniya. Bato kayo. Amuin bulakaw. Pagkakitaan niya waktu runyan, shooting star, hipanunok kaniya, sin mga malaikat, jara, mangugot ba yung natas langit. Amuin manunog kaniya, sampay mapatay siya. Waliyadu billah. Majulja na siya. Dahil nga mga tapsiran si mga kasahabatan, kugdanan siya tuktuk, kugdanan siya akid niya, sin bato kayo yaon. Doon nakamatay siya ataw wabinsa na pod siya. Inhugot mga katawtay manguran. Na indua ayat ini suratul jin pamaktal sinwayroon na pod totally. Kasabunalan sin pagdaawa sin mga sila
nagdaraawa magkikita-kita sin ilmu ghaib at makaingat sila sin ilmu ghaib wayroon na sa totally wayroon na waktu pagdaak pa Nabi alayhi salatu wassalam nabiyan mga katawtay manguran nabang-aon sa upama kumugdan tukuran nila hambuk sabab dan dito ato sa sin nag-communicate in jin nila iran sin jin saitan amuin mana sa pataon na sa sakit yaon hikaruan niya may taon waktu kumugdan masi-masi sabi mga jin mga katawtay manguran mahaba inuumol nila dahil nga sa to experience nila kaingatan nila ay ubat yan dia inibihan experience nila mga katawtay manguran inubat sin sakit nan dia ini nasa mahaba inuumol nila ang padapon bat nakapanungok pa sila totally wayroon na mga katawtay manguran sa mahuhut na yung langit yaon jiyajarahan si mga malaikat kawas sa sin Allah subhanahu wa ta'ala pagparihala niya sin Quranul Karim pagparihala niya sin panghindo sin Nabi alayhi salatu wassalam amuna in agama Islam hikang putag dua mga katawtay manguran dahil nga mga alamat sin amuin mga tao magkikita-kita kakasisin saitan na yaktubul marad hurupan muqatta'a fi waraka magsulat mga huruf-huruf diyan way makna niya ain a ba ta mainin ko nung maksudin niyan na yan anig ko magtubiyan wayron kasamunalan yan amin guta-guta biyan hangpo tagto mga katawtay manguran dahil nga mga alamat biyan ahyanan yaktubu ba'da al-ayat al-Qur'aniyya bizzafaran tadlisan ala al-jahala min al-muslimin fi waraqatin bayda wa hawla hadhihi al-ayat hurufun muqatta'ah wa kalamun la yufham wa yusammihi an-nas al-mahu magsulat mga ayat biyayan magsulat mga ayat sa inyat to piik biyayan mga katawtay manguran pangakal sadya biyayan ang mga tao awam dahil nga mga bangsa muslimin hangkan na in kita ni mga katawtay manguran diara kita niyo na magmaingat magtuntut ilmu sinagamatan niyo sabab ang mga saitan manusya biya ini usalon nila hidagang nila yung Quran impiyag tawal ini impiyag silat ini Quran dia dagbus matu Quran ayat Quran sumangaway mata niya bukon pangakal sadya ayat to biyan pa mga tao bangsa muslimin supaya kumakad kanila biyan nabiyan na katawtay manguran pag-uhos in sulat yat to ayat Quran sa upama kaya titinibutan diyan si mga hurupun muqatta'a amuin huruf guta-guta diyan pag-uhos unin hinang mga katawtay manguran in amuin kuhan yato in amuin lang ta siulat yato diyan papasun yato sin tubig hipapas yato tubig diyan papas sa tubig pag-uhos in tubig kaya mapas yato ipainom kayo mo diyan waliyadu billah kitaan yung mga katawtay manguran unuhan tangit to in maksudit mga katawtay manguran bangsa upa na ayat Quran in siulat yato panghina niya ta ayat Quran dahil hadaakan sin saitan nabiyan mga katawtay manguran sabing saitan nabiyan ayan yung karayaan niya hinaun niya yung Quranul Karim kalam sin Allah Ta'ala hasupaya makupurin manusya ang waktu magdakin saitan ipasulatin ayat Quran pagsikin mo giikan biyan waliyadu billah dahil yan katan panghina biyan hasupaya makupurin manusya kipula-pula niya ito mga katawtay manguran papasun biyan yung kuwanan paipainin biyan unin maksudya to panghina mga katawtay manguran si mga saitan manusya ini kakasisin saitan jin hangput tagupat mga katawtay manguran na kahilapusan wa min alamatihi aidan fisquhu wa mukhalafatuhu zahira
Di nga mga alamat sin mga tao bahasa mangubat dia ini in hinang niya langgal sara matampal dia na sinuno kahalkil lihya tao wayroon nagpupulot bahasa mangubat dia yan, bahasa guru dia yan. Di wayroon nagpupulot nagbabago sinwayroon maksud ununo dia yan. Ampay pagputi ng mga katawtay manguran inukuman niya wajib sunnah kakainang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngayon mga tao ni yan asalin hinang nila langgal sarap yan nagbabagong pungot wa isbalut saw salta nagbukuyod in kausugan manguwat bahasa diyan ni nagbukuyod sintamungon malumi na madtubiyan hilang tarapo amun langgal sarap sulang sunnah Pangundo si Nabi alaihi salatu wassalam sabin dakan ka tumakataw tayo ng uran na amuin sunnat di lumiuday nga buku-buku biyayan inamuin tamungon tanyo biyayan gamis na ka tamakausuran ini pantalon na ka hamakaliw na biyayan naman tubtub ha buku-buku biyayan di siya magulid mga katawtay manguran sabin maksud din dito hato hasupaya di kalumnian maramag sambayang may lari abdal iban lari sutsi in di makaliw amun babaw sin amun buku-buku biyan mga katawtay manguran nagyan may mga tao ni gani nga mga alamat nila nagbuguyod sin amun tamungon mga kausuhan watatwilo syarib sarta way diyan haba sinamin nisay nila inibihan sulang tuod pasun na si Nabi alaihi salatu wassalam sa amin sunna si Nabi alaihi salatu wassalam pag hindi niya para unin pungot sarta buntingan in nisay rendihay ni amin pungot inibihan hata ababaw sin simod tayo inibihan nain sila riyan di amat tudagbos Yahudi riyan wayroon pungot sarta marak muda kumaninda inibihan sulang sin sunnah dia dagbus batu Yahudi waliyadu billah wal azafir sarta inkuku biayan waydian haba malungi biyan na day nga mga kabayan sin saitan ini mga katawtay manguran wasyurbu dil dukhan sarta makusog magsila waliyadu billah nampain papel nila biyan bahasa biyan guru biyan Quran in mga tawal nila nabang matang guru atau matang Quran diyan suway in mga iniwayroon diyan sabi nini sulang katan sin Pangindo sin Quran sulang sin Pangindo sin Nabi alaihi salatu wassalam magsiga makusog magsiga biyan waliyadu billah na yung pagsiga asal yan matarang na biyan haramin hukuman niya nakauna tumakro bukun pa matarang inamuin effect niya biyan yung damage niya pa pamaranan tanyo ang pabiyaw mga katawtay mauran wayroon na biyan walando na tudin katampal sila mo kamudaratan niya pag ginawabarantan niya so dato haram din hukuman niya biyan pagtawbatan tayo pa Allah subhanahu wa ta'ala wa ghayru dalik minal mukhalafat as-syar'iyyah iwan sinta iwanan langgal sara hinang sinta uinibiyan na ini mga katawtay mauran murah-murahan maglumpat katunyo katan amuin bang tanyo kita in mga nasabot alamat yato na misan pabyadiin in pagputing nila in pagdaawa nila bat in sila guru atawa Quran in tawal nila bang tanyo kita kiatilasan ni mga alamat nasabot yato umanib kita niyo damit yan din ang mga hantang nila pa magtawal diyan alamat nila in usog magtatawal kanila diyan tumawal misan babae waliyadu billah ngayon nila asal matan langgal sara sawab inhantang daakan Pangindo si Nabi alaihi salatu wassalam sinara ma Islam bang babae in amin na sa sakit in manawal kaniya mangligo kaniya babae raisab damit yan bang usog-usog na mapagkahigayan naampain mga tao inibiyan takot usog gumaus tumawal misan babae sablaw niya supaya kaubatan
na alamat yat tumangi mga kataw tayo manguran suway aniban nabiya mga kataw tayo manguran tumtumuntan nyo yato murah-murahan amuin yapang barakat sin Allah subhanahu wa ta'ala yapang mumpaat ka tutanyo inja pangadjian tanyo waktu rum ini amuin umanid kita nyo dengan mga kakahinang saitan biya ini biyahan kakahinang saitan biyahan nas'alullaha azza wa jal أن يعيدنا والمسلمين من شر الأشرار وقيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار ونسأله جل وعلا أن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة ونسأله جل وعلا العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر المشعوذين كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم وأن يوفق الجميع بالحذر منهم وتنفيذ حكم الله فيهم حتى يستريح العباد من ضررهم وأعمالهم الخبيثة إنه جواد كريم ونسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ونسأل الله جل وعلا القبول إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته